Influencers la tak ni ṭhin fans te na an cancel tak te chanchin bi chiang le zoi ang o pakhat na Jasmine Ten baby girl Singaporean influencer Jasmine Ten hian meichhia te fuinan le an ma ni an in rin tok theina na an ma ni ti phur thei turin thiam takin thu asoi thina ami zia du om ma ni in ring tok ve tak le harwang mai chuan mi te ngai nat hloin a YouTube channel a po subscribers million 2.47 z anaya ma se a channel te lo chanlen ang zelin a confi over ma talutuk ni turani athu soidana meichhia te a fui pa a mi pa te a soi chhia le anuk niam zonga a soitel kher thin chuan ama du tu te a Jasmine an lo hmu thin dan chu danglam tialin meichhia te ta na ding tlat thin girl intipa si a mi pa te angai nep tel kher chu fans te lamin an ngei thei talova meichhia te a fui du ni pon mi pa te soi setel kher lovin ati thei ti in Jasmine Ten chu cancel list an data panhina lala sadi he Arizonian influencer hi TikTok le YouTube lama a comedic content vlogs le music video asiam china changa larani a YouTube pa 8.12 million like subscribers nein mi telom a hlo thin hle a ma se a music video promote nan le views anga theinan dot thon thu phwa chapin thil thleng tak angin alantir thina entir nan bialpa anei chungchang te an in chen nuwa an in kar chungchang la a phwa thin chu fans telamin dot vekani ti an sha chhuat nuwa lala chu an cancel le tamak mai ani